Časni oci, cijenjeni kolege, poštovani posjetioci, dame i gospodo, čast mi je da noćas sa vama i sa ljudima iz pokreta Njegoš kažem neku riječ. Tema je, kao što znate, Crna Gora, vladika i vladara Petrovića i savremena Crna Gora. Crna Gora i Srbija, srpstvo i crnogorstvo su stare teme koje su u novije vrijeme aktualizovane. Spominju ih najčešće zarad dnevno-političkih interesa partijski čelnici i razni dušebrižnici srpstva ili crnogorstva. A kojima oni što su se školovali za učenje prošlosti, najčešće kvazi istoričari ili istoričari po potrebi serviraju činjenice. I to najčešće one koje treba da dokažu da je Crna Gora oduvijek samobitna, da je evropska i evroatlantska i da sa Srbijom i srpstvom gotovo i da nema nikakvih istorijskih, nacionalnih pa i kulturnih veza. Čak se ide dotle da pojedinci tvrde da Crnogorci nijesu slovenskog, a kamoli i srpskog porijekla. A poštovani posjetioci, ilustrujući istorijska štiva, historiografiju i literaturu, pretresajući obimnu arhivsku građu i slušajući narodno predanje koje se porodično, brattvenički i plemenski prenosilo s koljena na koljeno, jasno vidimo da naši preci nijesu bili tako neznani, kao što žele neki političari pa i istoričari da ih predstave. A koliko i kako je crnogorsko srpstvo i crnogorstvo najbolje su oslikali i u svojim djelima dali najpoznatiji i najistaknutiji Crnogorci. A prije svega, to su svi do jednoga vladike i vladari iz kuće Petrovića sa Njegoš. Istorijski pojmovi, termini, imena oblasti ili zemalja traže pouzdanu historiografsku identifikaciju, jer je to preduslov uspješnog razvijanja i objašnjenja događaja i procesa. Pored naučne potrebe da se bude tačan i dosljedan u upotrebi imena ili procesa i pored česte promjene granica administrativno-upravnih jedinica, kao i kako za vrijeme turske okupacione vladavine, tako nažalost i danas. Poštovani posjetioci, riječ je o tome da se imenom oblasti ili zemlje često izražava dublji istorijski sadržaj sa bitnim i prepoznatljivim kulturno-istorijskim i civilizacijskim obilježjima. Turci su, kao što znamo, osvojili srpske zemlje u drugoj polovini 15. vijeka i nametnuli svoju administrativnu upravnu podjelu sa odgovarajućim nazivima, kao što su Vilajeti, Sandžaci, Kraze i Nahije. Pa je tako i Crna Gora iz toga vremena sa 4 nahije, malenog prostranstva, malobrojnog stanovništva i nepristupačnog terena jedna od najsiromašnijih kako na Balkanu, tako i u istočnoj Evropi. Sa njenim vrletnim planinama, kamenim pustošima, ništa je u geografskom pogledu nije predodređivalo da odigra neku istorijsku ulogu. Pa ipak, od kraja 17. vijeka pa do početka 20. njena herojska legenda i uloga od ogromnog značaja u obrazovanju moderne srpske nacionalne svijesti. Srbi u to vrijeme svuda porobljeni dive se Crnoj Gori kao jednom deliću otadžbine koji je sačuvao slobodu i značaj srpskog srednjovjekovnog carstva. To veliko zračenje i doprinos jedne male zemlje lišene ikakvih prirodnih bogatstava objašnjava se borbom koju su Crnogorci besprekidno vodili protiv okolnih bekova, protiv osmanlijskog gospodara, protiv ambicija i grabežljivosti Venecije, Napoleonove Francuske i Austro-Ugarske. A to se zračenje ili iskra široko rasprostrilo zahvaljujući crnogorskoj tradiciji, epske pjesme uz gusle i usmenog pjesništva, koje je, čuvajući uspomene na borce i borbu, prenosilo njihovu slavu i srpsku pravoslavnu svijest. S tim zračenjem crnogorskog junaštva povezana je porodica Petrovića Njegoša, koja bez prekida od 1697. pa do 1918. godine daje Crnoj Gori vladike i svjetovne vladare. Jer Crna Gora je u to vrijeme, može se slobodno reći, naslednik srpskog carstva, a po Vasiliju Petroviću ona je vojvodstvo, mada bez vojvode. Posljednji vladar iz dinastije Crnojevića, prije nego što je abdicirao, svečano je predao gramatu, odnosno svoja prava Cetinskom mitropolitu.
pa su vladike prema tome i zakoniti svetovni vladari Crne Gore. Osnivač dinastije Petrovića, vladika Danilo, nastoji da mu zemlja bude potpuno nezavisna od Turaka i Venecije, a tijesno se vezuje za pravoslavnu Rusiju. Petar I čvrsto ujedinjuje oko stare Crne Gore susjedna brdska plemena pobunjena protiv Turaka i održava nezavisnost svoje zemlje nasuprot Austrijancima i Francuzima. Kao vladar Njegoš ispoljava svoja politička shvatanja i u svojim dijelima postavlja crnogorsku prošlost kao srpsku istoriju, a njegova politička vizija ocrtava se kroz zajedničku srpsku perspektivu u kojoj on vidi i sebe. On je udario temelje moderne crnogorske države, uspostavljanjem organa vlasti, senata, gvardije i perjanika. Ujedinio je svjetovnu i vjersku vlast protjerivanjem guvernadura Radonjića i zemlje, čime je ukinuta ranija podjela vlasti između guvernatora koji su se oslanjali na zapad i vladika koji se oslanjaju na Rusiju. Knjaz Danilo, kao prvi svjetovni vladar, odnosi blistavu pobjedu na Turcima, postiže međunarodno priznanje svoje zemlje i konačno stvara crnogorsku državu. Nikola I uvećava svoju kneževinu, oslobađa zajedno sa bratskom Srbijom još neoslobođene oblasti i pretvara je u kraljevinu. Ni on od prvih dana svoje vladavine nije krio srpsko. Bio je u mladosti član Ujedinjene omladine srpske, da bi potom, kada je ta organizacija zabranjena u Austro-Ugarskoj i kneževini Srbiji, osnovao družinu za oslobođenje i ujedinjenje srpskog, zajedno sa Markom Miljanovim, Simom Popovićem, vojvodom Markom Vrbicom, Vasom Pelagićem i mnogim drugim baš na Cetinju. Koliko je bio opsjednut srpskom, možemo vidjeti pored ostalog i na osnovu jednog odgovora Austrijancima iz 1913. godine, u kome kaže da je uopćen srpski oliv i spomenik podignut Božjom rukom slobode. Sad ću vam u nekim još kratkim crtama obratiti se i dati neke naznake naše bliže istorije, nažalost, iz vremena komunizma. Jer komunizam je Crnoj Gori napravio ogromnu štetu koje se još i nismo oporavili i danas. Trpimo velike posljedice tog sistema, kao i naravno cjelokupni srpski narod. Desile su nam se ne slučajno tri najgore stvari, i to rasrbljivanje, dehrišćanizacija i bratoubistvo. Rasrbljavanje naroda i formiranje naroda novih nacija po geografskom principu, davanje nacionalnosti i državljanstva. Svi znamo šta se od toga i dokle nas je dovede. Dehrišćanizacija, to je odvraćanje naroda od vjere, ili kako su i oni zvali, individualna emancipacija, otuda imamo danas u Crnoj Gori znatan broj ateista koji i dalje da sve uređuju po nekim svojim nepisanim pravilima. To je rađeno na najgori način, ubistvom i protjerivanjem sveštenika i crkvenih vjerodostojnika, rušenjem crkava i manastira, a vrhunac tog ponašanja komunista je skrnavljenje srpskog Olimpa Lovćina i Njegoševe kapele na njegu. I treće, bratoubilački rat ili bratoubistvo, to je ujedno bilo uništenje porodice kao tradicionalne srpske zadruge ili u Crnoj Gori razjedinjavanje bratstva. A svi znamo da nas je jaka porodica zajedno sa vjerom, to je crkvom, održala u skoro petovjekovnom turskom ropstvu. Sve su to događaje i istorijske činjenice koje su nas zadesile, zbog kojih i danas trpimo, odnosno imamo ovakav status u Crnoj Gori, dragi prijatelji. Ja bih još odavde da iskoristim moment iz Bijelog polja kao mjesta za koje treba to reći i poručiti da nagrada Miroslavovo evanđelje, koje je ovdje, hvala Bogu, napisano i koje je jedan od najvećih srpskih pismenih i kulturnih spomenika, tražimo da se ne dodjeljuje ljudima koji pljuju po srpskom narodu, koji uništavaju naše institucije i kulturna dobra i koji podneštavaju sve to. Znači, odavde jedan apel da Miroslavovo evanđelje zavređuje samo dobre i časne ljude koji su od olovke i od pera istinito i činjenično prikazuju stanje. Hvala vam.